Krunice su protetski nadomjesci kojima se nadomješta jedan ili više zuba koji nedostaje. Krunicama pokrivamo zube koji su destruirani, koji imaju opsežne ispune, koji su avitalni kako bi pojačali strukturu zuba. Postoje metal-keramičke i bezmetalne krunice. Metal-keramičke krunice su estetski prihvatljive, dok su bezmetalne krunice estetski daleko prihvatljivije od metal-keramičkih krunica iz razloga što se tijekom godina, ukoliko dođe do povlačenja zubnog mesa, kod bezmetalnih krunica ne postoji mogućnost pojave crnog ruba uz rub sluznice. Za izradu keramičkih krunica potrebno je 3 do 5 dana, ovisno o broju krunica. Izrađuju se u nekoliko faza, ordinacijskih i laboratorijskih. Znači, prva faza bi bila brušenje, priprema i otisak, nakon toga proba i cementiranje. Digitalna tehnologija u našem laboratoriju omogućuje nam izuzetnu preciznost u radu i brzinu. Redovito i pravilno održavanje oralne higijene i redoviti posjeti stomatologu ključ su dugotrajnosti zubnih krunica.